Nakaluto kan, Aryong, lakay? Wine, kalkal pastilutaw. Maganta nga rudan, munya bakit? Ay na, nagbanglo mo talinoto mon. Umaya mo ti crispy pata si data. Ala, aggao ka nga rudan, tamakantan. Sige, mabitla nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutsara iji balkong. Nay, hapay nga ipan mo ijay na kita. Adamo lamisaan, ijay. Ijay tamangan, tanapris ko ijay. Napresko nga. Amom, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ijay amang mangan. Kanya kuma, awam madakas na. Basta ijay ti kayat ko panganan. Malala, tasubliak ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Sige laang. Mangan tayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidag launa iti dalan dito. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Iso gaya dito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo ta pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibalodan na pasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagiti pada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Nay, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takiting, nagadong amaw mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak naken kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay ngay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatak nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingpot ka nagagot. Wan ngamjay inana ngay. Nagalas mo ti ugali na. Ay manjak. Jak kayat ti kas di aklasi ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinin a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na. Tapno agbalin a demonya. Wano saan? Panayunan na iti no tapno nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay Markaw, agring ka man. Markaw! Abay na lang. Agpayswaya ada kayon kanidunang anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklonak ni Duna. Anya? Kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Hingam day jay pay laang mag. Ammo makaapak jay inana. Nanang, naan niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming eramraban nga anak yaw?
Da kayo lang da nga pa Sanda kami nga iramraman, tawan ang mumi ang pagapapaan niyaw. Kan idyan nyo man ngami ng tigas ng aramid niyaw. Bakbakitan kayo ngagparpada, ng kaslawan pag naknakman niyaw. Ha? Pasensya kayo, niti pa nagsasa ko na lang. Ngam para matli ti pagsayatan nyo da ito Da kayo matla ti kababain, no di yu sardengan tigas ng aramid niyaw. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak ta agbyag, naawan kaapa, nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang nukwa. Tanagalas mga minti ugali day jakaruba. Alaos, bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan anido na ti ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakit na singpat may. Na respeto abalasang. Nasingpat angam dya inana nga ay. Ha! Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni do na mo't asawaan ni Marco nga anak tano bilang. Saan mo't adya inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya nga agbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay do na? Tulagan tayo ti kasarta. Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makadwa ka ni tiag nanayaw. Kaya't kumutin ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Uray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day ti rason kaninanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda Di dalag ba ini ti kastingar aramidan da. Bakbakatandan ngam day talag sinsinong bater aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbakin ni nanang ko. Umisumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali, tada ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasat to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mo't adyak kayat na amon nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang angam masapol nga ilaban ko ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatek ni Marco nanang. Ay, makamuka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo tagdan na ni nanamun niya Agabalayan kayo laang mo't. Basta, manjak. Ayaba nga ron ni Uncle Fredo Taiso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamuka. Natangkan ti ulom, awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa idubing ka, tadenggam amin na may pagakan ka. Tungpalo mamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nakdengdengganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-nakon, ay ayatek ni Marco. Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa, mabalin kon ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakuta na kabalasangan Makamuka, basta nuan niya timbagak isaw. Makamuka ng desisyon, adinak mutladenggan. Anyat pagkaskas tama ya, kabagi susima. Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa dyan inanay at si pakiasawaan di anak mo, ni Marco Mat. Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Ay na, kabagis aya. Noon niya mantisan niyo pag kinkin na awatan kinimun niya.
Di yu iram-raman na kita nakyaw. Awan maramidan tayo no agin nayat ta. Takarbangan da day ta. Suportaran tayo kidida. Nala, ingkagdi ko sain. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan ka bages. Ipaigit mo pala na taguram kinimunya no daban. Ipagpagapom, ijanak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay na doon na di tabalay na. Mabitlaangan. Simpa aglabi ito'y buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Nini, naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan di ti hostaw. Di tamo ilakarubat ti papananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday dya asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may tiday dya asusima. Ngalala, agawa am garaw, tani aldawoy. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awang malat ganas ko mapandita balay day dya abroha. Dala, orahin ka nga ruday. Tama nga no di ka umay. Darasam garaw. ay ido na, nakitam tayo nalabasit abistida kan hirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat matabado yaw. Nakitak ngamin jay bado ni mo niya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan amabalin anapimpintas ti bado nangam siya. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ina di tarwaran. Makasabsabat, di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan nalabasit abistida. Nasaya atad na kayon kakabsat. Abalayan mo niya. Umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tiridaw, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dituyan na. Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, apay di ka makawawat, aryaw. Ala, bay-baya mo na balayan. Rugyan tayo nga rudo na pagsasaritaan ti kasardag iti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga ron, timayat apitsa. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti dahi ta pamilya. Saan matla asyak tinagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan yaw. Alawan na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan ang kail. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagaklaang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka mo niya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, husto daytan mo niya. Saan ba na dayta ti pagapaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburyas at taraknenda. Boryas ngamat. Manok ti taraknenda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog kagaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pay lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pay matlat anak ni. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend tanimap mapanan titawan. Makaanakak kumapay mata. Sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa'y ti panagminopus mo, Wilma.
Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Ah? Pagsaritaan min to pa yung agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna? At sa ngamin insagana na anagan tagbalin nga anak may. Alamat Ada kurso nadak anagan, kayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min tong agasawa. Duna, ibagamkin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anagan na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atid sa day tanagan. Ti kayat ko katay talula alitra ko ma. Tapno saan to marigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga ron ngay? Asino nga ititong palon ta kadakwada? Ay na, sigurado nga agapadan tumanon no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata. Tatila pag-apaan da. Ure ba sila ba nagpadakilin da? Huwag nga ron Kas jay da nga tanaya, ginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo Dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya ngay bagbagamag. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Wala lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ije susima. Kat jay mo't niya, inalami ije nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagitak to kin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. Adda kinatang ko ijay mall a bestida ni Sonya nga apo ko kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mat. Sapi ada impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day tayo ti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo ang nakapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot doon ah. Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo ta dya impadait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yan problema. Katsak ti gimatan kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka ngamin, susima. Siyak mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tao. Saan kumamanin aday ti paggapaan nyo? Maday ti kasto nga raramidan yaw. At napagpaburan yaw. Unya, nagtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad ngamin na ita, susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon na. Mapananyaw. Kun, na, apay da kita nagado agar-agar tiyaw.
Addan na sa pulan mi pag nagdan mi iti sa bali a lugar na nang agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apo ko ngay. Wen atap na awanan ti pagapapaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayong taddan apo ko yo. Nga madadamat ti sanya pagkinkinawatan. Ah, Iso nga umadayo kami pailangan. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Hanyat sang sangitam di tayo. Jay apo ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Aryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kami. Agasim dayta. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo. Gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apagpampanunutan nyo daytan. Munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo, anak ko. Di yung mga rod ibaga no sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yo. Mawan mo pa nagbaliw yun, nanang. Ah, Diyak kaya tapat ti apo ko yo kat pagapaan yung agabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yo kada kayo, nanang. anya. Nakita mo unjay apo ko ta, munya. Ay, saan pa'y ngarod susima? Si Kangay. Agpadata, awanon, di dan kayat nga ipakita, aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, ti kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, si ka, may turad mo, wano ka ba alama sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden, kayat ko na makita, kayat ko nga awiren. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atap no agawidan dagiti anak ta. Ay katadakan ka dayta. Tano siya, si kalat ururayek ngagpakumbaba, tanang ato ti pride mo. Agpada ta, anang ato ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Malang nga rod, agpinakawantan, nag-video ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaamo susima. Abalayan. Pasensya kan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, susima. Abalayan. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay ngay. Di na nalasatan ti sakit na manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos tita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Then siya, awanan tanak ko. Wan nga rod nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na-trigger ti sakina. Eh, saan mo't ananang? Manipod nagden na kami iti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko ana. Nanguruna iti masakitan. Kahit kasano nga tapo ko kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon nga yan na.
Kandi mo matla kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutam kid iti mga lay tiyaya na ay oray sa anon. Sayang ti sweldom. Itad mula kanya ko na ti sweldom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayo tulay tayo ito maitabonan ni Rosemary, nanang. Ay, kano ka na, ti tabon ni ipagmaw, may lanak ka. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Tinsyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nang asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen dandanid di na pa'y ipakitan na gadya po kumay. Kat apukok mo't na gadyay. Ta anak ko ti amada. Bukbukunan na mutan na gadyay putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman na, gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatak tirik nam, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ko. Nga imunang asawa ni Densyaw. Ay, O kahit di alam to ti apo kam kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matla maasikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga inalak mo't idi ti apo ko kenkwana, ta awan mangbantay. Ay, kaasimot dagita poko ta. Awan inadan. Wen nga raw Ay, sapay ko ba ata saan na mga asawa ni Densyaw, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Piun nga ron No mga asawa manan, di manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod iso nga oray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko, tana itabunan day di ipag. Umayak man pa'y lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito'y, ta dito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad dito'y no kayat mo. Wen mo't nga main din siyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko, alaak jay anak mo dito'y tasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balay da. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awir kadagi jay anak ko. Hangam jakmat ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaudan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo niti malay. Dito'y kan nga agnaen anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na da kidya balay. Taawan kan kadwa kidya. Naimbag nga oras mau, may labalasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay manak, balasang kao. Tensyo, adda ni tatago do. Uwan manang, humayain. Naimbag nga oras yung tatang. Astamag, din siya barak. Ay ko naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mau. Nakulan nga magday-diaper palay. Kan kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon na ta dangadot ita dael na. Kan papokisak to kuma. Mabidla nga ro tayo nakmangalay ti kwarta tatang. Ay,
din siya. Nainayo ng basay, nagtuman mo tipasyar di anak mo. Naboring san nga gigyan latan ni Jibalay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar, kan gumatang matan na ti gamit na kas di ay. Ala, mabit lang nga rin tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Wan na lang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ka? Umay kunto kitaan no, madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Naakaran sa kadagi jay kaya ayam na. No daramida mo inton maminsanan Inton awan trabaho kas jay. Alangar na nang, tamangan no, ag-overtime kami manitan. Ngala, oray di kan umay, basta mangtid kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay, di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabit lang na nang. Awan paila, ang day kapsat maumayla. Awan pa'y matatang. Amangan nun nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay mo't diya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay dito balay nagdidwa akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay mo't diya, ang no siyak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na nagdidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay kat siyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kanay, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan lang itiumbing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatag kada tatagudo ka na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isung awan ti rumbang apagdanagan nyo, tatang. Ala ako na kiti kawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobyak, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kasta aya. Ay kat addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyaman ak tamaawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni din siya kat ikasar na iti mabiit. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga sawa pa'y lang. Ha? Napadasan na mutin tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga sawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid ng allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Asapulan na mutikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot nanti pangibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi akatugangan na Maksayanan na talawans na gitianak na kada kami kan nigudo. Ay kit bayam mga sawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagtiapo ko ta, Mari Delpina. Awan matkit diangam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na.
Ay ket ibagam to na itakin ko ana amaray. Ibagam madoblyan na ti pananggagat na. Apay asyak lang ngay. Duwata amang ibagaa, paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyatayin tayinagan mo abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga no mabalo manan ti anak ko kat matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarik ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmet, Densyo. Ay na, agbalinak ta nasaya at nga asawa kan ka. Kan inadag iti agbalinto nga anak ta. Nalpasan, ti kasaryo kan Melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumaten akatugangam ni abalayan Dura. Kat siyempre, may katlumaten nga abalayan ko ken ka. Kat talaga kasta tatang. Awan mat dakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak ni Melba. May katlon to magtay na putot mo. Sana balik ta kabaalak a suportara nagiti putot ko, tatang? Ay, wan. Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybayan nagiti anak mo. Ngamnay, ang reklamo nagiti dua paya katugangam, ta nanayunan ka numanen ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan ka banganda nga agreklamo. Ta jakmat baybay ang nagiti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da. Ket amangan kano numaksayan tit itad mo a suporta nagiti anak mo. Basta na salon atak lakit ti akanayon. Saan to ang mapasamak na ita, tatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutan. Masapula mamwam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw numadan kayo iti anak. Amangan numayaw awanan dagita po kumikan ni parigo daw. Saan na nang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay mo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya. Din siya. Dito'y pailaang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan na ngagtrabaho dito'y balay.
Iso ni nanang pailaang ti makamong agluto, kan kadkadwak dito'y namapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno adda mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko diti balay. Tani, sayang mo't naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pailabalay nga agnaad ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di uray dito'y nga agnaad iti agnanayon, no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan matlat kadkadwanay di balay mi. May kawang awan akon ijay. Naimbag nga oras mo kapsat, at dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kapsat. Ha? Ay katwan. Ala, sumra ka, kabsat. At dan sakit din na patag agagaram iti manugang ko. Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti daydi anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami Masapul mo nga dapuyutan na akik na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukok kon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta, Densyo. Wana nang, tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutom kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang, alda nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority, tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adda ni din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y tibagay. Sak ni gudaw. Di kaunaan na katugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kanti anak ko. Tay sumanala na bartek. Ay, Imbagada idi asikati muna katugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. ay, kwa. Ag-eskwila nga mina, hindi putot ng apukaw. Kat dumawat ako di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ha? Ay, kahit talaga kasta pagrebangan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakkel tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkelan iti bingay. Saan mo, tagpapadamutan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayumat iti dayjay at Delpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan mo takabit na kitang may ka ni Delpina. Lord Arigay, dahil di anak kukit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why? Pudnaw, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag di ta kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo't titinor ti panagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlolaan ta anak mo ngayong kasar ni Densyo. Isota na ang mo ti panagsasaum Natayan dagiti anak yo. Isungawanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, dagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siyaw. Naturay launay. Kaslamawan sir-serbi dagita po kumikangkan.
Tati kaya na tila ang anak na ti suportaram. Ala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitaan na kayo Ay. ng kita tao di tarwar. Dimbar! Lungkatang man da ito'y. Dimbar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dimbar! Way, humayay! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo ti panaturog. Kasanukot adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikat ti ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita na ita Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asyak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapod nureta nanang. Rumwar ka nga rod ta kasaritam. Diyak am mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito'y silid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako na. Darasam. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama tain inawam si ka Juniper. Abay, adaya relasyon ta katawan mo. Wan, awan relasyon ta. Nga madda na pasamak iti nagbautan ta, iti nagja-jamming tayo, iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbautan ta. Adda nga rod, naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isu nga agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya. Nabayagan na nagsina kami iti nailawan ta, dimba. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak itinagbautan nyo kin ni Juniper. Sana kasigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible mo't adi mo malagip. Napadasak mo't tan tinabartak iti. Nga malagip ko matlat tadagiti inararamid ko. Saan kayo siguro anabartek unay Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay sikog na. Nabayag mo't kanon anagsina da itinubya na. Krasnak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na anakasikog ken kwa na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na Hanggang saan na akurso na da. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak na kita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti ama ta sikog mo, Juniper. Ni dimbar nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka nga iso ti ama dayta. Tama pa na kiti balay na tayo nakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramidal. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat ar-aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga men kadag iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak kon. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta masikog kaan. Pagadalam na ita napasamakin ka. Anya ngay. Kapilitan nga aganak kaabalasang. Pakawanandak ko matatang. Kasano ngay Maridalya. Masikog meten jay anak kaw. Wan nga road paridinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kano nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, tiyak amuti sa wag pare.
Bagbaga akmet at akderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan ka no tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak ka. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makininaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no ka. Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasin. Pimu daw kamot nga minan. Wan ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Ket sana ka main initan ijay. Grabe, mati kinapu daw mon. Pimintas ka. Oh, kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanto imayanta, Dimber. Kung nakamapantala ag merienda, in-take out tamot tantay ka ng takuma. Kayat mo mat saan? Sika talaga. Amom, adada ating maar ka. Ah, thank you ah. Uresi ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si kadayta. Ket kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawon nak ngamin idiket. Tanangi sitak ide. Ha? Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitanim niya. Adda na amwak anak kaw. Anya day tatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan dalimber kinem niya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ni Nemya, anamin dala ka no ang nagkuyog. Kahit binagbagaam ko man ni Nemya ah. Ang mga numay tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kini Dimber. Kasta aya. Bayam nga roden ah. Ang mga no ibagana pa ya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amangan no kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papankin ni Dimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kaya. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka ah. Ay, agyaman nak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Akit agyaman ak abalasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawat akmat ka sales lady. Aha, kasta ay ha. Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numalaman, tamamalaman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, Nana. Patuloy kon. Maturugak nanan. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Ah, apay aya akas lalikliklikam din nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idi na po daw pa'y ah. Anya, Ngimisit mo't manan idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. naa, day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kwa na. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya, Si mabali mo't tilanganan idi ngimisit manan.
narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Ha? Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimber. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati napasama kiti nagbautan ta. ay di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapom idi Manila, idi adda napasama kiti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo idi Manila, sakbay ang nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimber. Awanan di sabali pay. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? Anya kamutan, Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtalikod ti inaramid mo. Anyat amok no ado tinagbalin ang nobyo na idi Manila. Anyat amo yung ay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang matial daw, manipod itipit Basta sa... dakkel ti pamatik nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dayaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang ka. Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita, tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Ha? Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot ti inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Diyak laim pagaro pakas di ti ugali day di atao. Ay, alakit masapol nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runak ni kanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wen nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan aputot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kat amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupakan kasi ka. Oho, panagkita yun na ita. Taatapan nyo nga minaputot ko rajay. Saan man anak ko, talaga akaingas mo launay. Kan oray jay anak ni Nemya, kaingas mo matlaeng. Di man sang kaibagaray tananang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaingas mo launay. Awa, adayaw. Jackpot yun dayta. Jack marik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day di Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mo ngamin amang tad, di namot bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wen nga rod, agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day di atao niya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalan dagiti anak ta. Wen ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumot ti problema iti dayta.
Kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nimya. Ay, wana. Panunutan ta pa ana imbag. No talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan iti agnanayon, Dimber. Apay, awanan plano ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobiam, asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino ngay dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga ka no biyak. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian ado ti pusto na iti pagiinuman. Saan ka di mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo, iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya. Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwelaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Ket amom, ay na, agpadaan nalalaing dagi jay putot mo kada nemyaken Juniper. Nagadaw ti medalyada sika. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagi jay medalyada. Kasta aya? Pinicture yo kumaida Una, dagitoy manay, inalaak ida itiladawan da. Huwag nga paso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na jay adimber anya anak kaw. Kita mo't dagi ito impupos na Wan nga rod tatang. Nakita kong dagita. Nagturod nga rod ti rusok na amang ipos ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't ito in caption na dagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana? Di na ko marabang nga ipupos ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalakay. Ide, pulaos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamutan, bagtik alalakay, dilagbain, agraraman. Timbar! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga ron, jak laim pagarop nga artek gayam na itabakot. Na, bakit kun namulatan iti asawam? Umayin na akseptan dito'y barangan, mahal. Umayin na kubangan. Sinaaksan na itabakot na nang. Oray, saan kami pa'y nagkasar? Wen angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper, wano ni Nemia. Imbag na gajay ata makaanak da. Kan adda putot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kagdardaraso do sanak ko. Panunutumot ni Marian Kaasimat no basta sinaamlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimbar. Ulitam man. Kunak agsinatan tanao maakken kan.
Kastagayam, Anay ko, apay, dinanog mo ti subsug po ngay. Anya, ulitan pa'y timbagam, sinaan na. Makapaupay mo't ngamin kar aramidam. Minalam nga agbartag ka. Kun kasapulak ti anak, dinak may paayan ti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kayat mo, tekan ka man. Sige, padasam tay darum ka dagos dimber. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na yaman na. Ha! Ikasar na! Dakdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakayat ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito nga oray ado ti tao. Saan iba inanak mo't dito'y Marian. Siyak lang nga rod amin ang tinaggastos para iti da ito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y dita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kastang itsuram. Agunay ka ditan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wan Marian, umaya kaun. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan adito'y lugar tayo. Ha? Ayan dan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper kan nimya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak na ipanaw dagaya man ng iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin, adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudno na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wum to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan ni iti adayo. Wala nang. Ni kadi Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalaeng nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di nak basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Marian? Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak. Ita tanakalpas kan iti panagadal mauluna anak ko. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay anak ko. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak ko. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha?
Naawat ka na nakaw. Wen tatang, dakal ti sweldo ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited ako nga agtrabaho. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anakaw. Maragsakan at parakan ka. Damag ko anak kastrak kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wain pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kas-kastrik na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldaw? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam tukan ko na Una, adamot karbungak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinana. Kan uray na bayagan ang nagsinata, tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay, ngam di namot kaya. Di na kaya't ijibalayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. isot amok. Pumanaw ka no awan na saya at ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubliak tungarod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngaminan iso nga ingulpek nga ingatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapol nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten iti bag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwartamaon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayatag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akit din Anak ko. Sige ta, yakar ko man nagyakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa matang. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kaya tiyaw. Ipadawat kong jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tane, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itanlo na. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumaakon dya cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Right. No kagat-gatang mo dito sa cellphone mo. Saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ilakom langan tapno adda sukat inggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatangan mo to cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo dayta. Apay, naumaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may sa nga brand ko Anyan, naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko, pangusarak di tangay. Padasam nga ipos, tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna, di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakko. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmal tanang paadal kan ka anak ko.
Ang mga no nalipata mo dayta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rudi kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititid ko kanya na. No kaya't yung alaan yun dyan nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Malahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay dya asawa yung ay. Hana kayo nga ikan iti kwartayo. Anyat itad na nga'y, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya nga'y data? Kasla kayo nga kakaase? Katoray mo ti amam, awan mo't lat makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Aduti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinanyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupasan. Lay, adamat insangpot mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruon datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mang kuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to yung gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin ditoy. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat gatan. Nagrigat matag gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasurok. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? anyan, sapay nakangingin na ditoy. Idulin mo anak ka isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan. Basta agswilduhak, ada kayo itoy. Katun taumayak mo't dumawat iti igatang mi iti sidaan may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo itoy. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan na atayin sukat yung mat ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaan mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan yung mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan, mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggastosak. Awan maitad mo. Uray 5 gasotlaan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko.
Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mat ngagsusweldo ka. Igatang mo mat ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da ang tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-ado ti mula nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumat lang amin ti kukuan ni Antay. Kilamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuin na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Alya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga men iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. ay na nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurno nga to enton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapoy ti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko ken ka. Ang mga noa niya ti mapasamak ken ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko ken ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakaduan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang ti agawid, wen. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanagan akmot ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti an-anayan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon ito'y balay. Nuwanan No di nak mapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito. Nay, aguray ka. Madumot ang tisabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas na kita nga mula. Kan nagdadakkel da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. jay anak mo Intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taiso pa'y ti mapaglakwan. Mapan ka no, magagat ka.
Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray sak, awan might itod ni Luna a kwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agila ko no kayat mo. Pagbingayan ta nga ila ko dagito. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmutin dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ila kumain no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mati cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May mayati hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Una, ta bingayon ta ana imbag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin iti lotem, Luna. Tano dagat ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y iti nangingina. Kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, mena. May mayat pa'y siguro ati lugan, ta mausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar, nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman o kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasang ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya? Ala! Apay ngay! Basang to ti group chat tayo. Inlanad ta amin ni Jay Tirason. Ay awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo, Jay. Ay sus! Kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako na nang. Kahit ada na sa pula matrabahaw. Ay, nagrigat matagbiro kay ti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isod na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matanti kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan marigatan ako nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di da kam tumot ngamin tinengag anak ka.
No bagbagaan na ka, sintirmag. Wan nga rod, ha? Pasensya kayon, tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko, idi. No nag-urno nga ko ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang ka gatang iti gamit mo. Ngamawan mo't kaus-us kan dagiti gatgatangam. Wan nga rod, ha? Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit nangarod aramatam nga agam-brown, anak kao. Ada nabulod ko kadagiti gagayem ko. Ala ka tagsingsingpet kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay ti bagay manakaw. Wan, nanang. Pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan aga po taado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangan nga uresan mo matuna akasapulan. Wen, tatang. Adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta. Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak itoy. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wen anak ko. Nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan kaw, ta nagbabaw yan na mati naramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina, ah. Wen anak ko. Ikarimid ay ta.